Saudara pemohon, kami akan menunjukkan tata program pada tali keledar anda. Jika tekanan di dalam kabin rendah, corong oksigen seperti ini akan terkeluar daripada unit di atas anda. Tarik corong dengan serta-merta. Serkupkan corong pada hidung dan mulut. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Pusing pita keliling pinggang. Pasang pita plastik dan tarik pita hingga ketat. Cabin crew, seated for takeoff. Firefly Boeing 737-800 series FY3511 together with our codeshare partner Malaysia Airlines. This flight to Penang. Ladies and gentlemen, we sincerely apologize for the delay of this flight and any inconvenience caused is very much regretted. Flying us this beautiful morning is Captain Iqbal Ahmad and assisted by his co-pilot Mr. Mohammad Hakimi. Our journey to Penang will take approximately 1 hour. Do ensure that your cellular service on your portable electronic devices is turned off. Smoking stop permitted. Take this opportunity to purchase 30 packets of Firefly peanuts at a special price of 20 ringgit.
Pengambilan cap jari biometrik akan diambil semasa pemeriksaan imigresen bagi semua pelawat asing. Ini adalah pemahaman penting. Malaysia menguatkuasakan undang-undang anti dadah, pemerdagangan manusia dan penutupan migran yang amat ketat. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman yang paling berat. Terima kasih. Pasangkan tali geledah anda, kembalikan kursi meja anda ke tempat yang asal. Sila pastikan beg dan alat elektronik saiz besar disimpan dengan selamat. Malaysia dah. Ladies and gentlemen, welcome to Penang International Airport. Please remain seated till the seatbelt sign is switched off and the aircraft has come to a complete stop. You're reminded to check around your seat for any personal belongings and please use caution whenever opening the overhead compartment. You are now allowed to use your portable electronic device with cellular network. However, it cannot be used when you're in the open. Ahmad and the rest of the team, we'd like to thank you for flying with Firefly together with our codeshare partner, Malaysia Airlines. Once again, from all crew to all passengers, thank you and you have a pleasant morning ahead here in Penang. Ladies and gentlemen, please be informed the local time here now is 12 minutes to 11 in the morning. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Sila berada di tempat duduk anda sehingga isyarat pasangkan tali geledah dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Anda diminta berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barang yang tertinggal. Anda dibenarkan menggunakan peralatan elektronik mudah alih dengan perkhidmatan selular anda sekarang. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh digunakan apabila anda berada di kawasan apron terbuka di atas sebab-sebab keselamatan. Bagi pihak Kapten Iqmal Ahmad dan semua kapal pada pagi ini, ingin kami mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Firefly sesekul perkongsian bersama Malaysia Airlines. Sekali lagi terima kasih, salam sejahtera dan sehingga kita berjumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu tempatan sekarang ialah 10.50 pagi. Terima kasih.
masa tuaan atau kartu mana? Ini begini ya. Pen. Kami bapak aja, kami bapak bisa 2 kartu gini semua gini. Jam 51.
sa plate. At wala naman dibilang. Tapos mag-ibo para magbawa. Yan. Masa ganyan kan ada dua, ada yang baru, ada yang lama. Kayaknya masih kayak yang baru. Kami yang baru ya. Cepat kan? Ini aja. Berdekatan.